ngayikala phansi ngayilungisa so ngihamba ngesikhipha ngasebenza unyaka wodwa ngafunda ngabuya ngo2005 ngabuya ngazobheka indawo ngazokwenza research nendawo ngayiqalela eNquthu ngahlala eNquthu unyaka wonke ngifuna uzobona ukuthi uma ngizokala iNquthu idingani yona ngaphandle kwalokho engikuphethe but le ndawo engifuna uzokala kuyona ngikala kanjani abantu bakhona iliphi language ekhulumayo iyiphi igap between bona nalomsebenzi udingeka kangakanani lo msebenzi kule ndawo ekhona akwenza lokho ngaphumelela then ngo 2006 ngaqala ngabheka indawo actually la ngangifuna uqala khona lela ngifuna uqala ngazange ukuhambe kahle ngahamba ngakhuluma nomunye usibaba ubaba usibiya lapha nehlathi dam ngifuna ioffice wenesitolo wathi baba usibiya anginali ioffice indawo enginayo le esibaya seimbuzi imathole yaqalela ioffice lokuqala esibayeni seimbuzi angihleli ehlathi dam not even edrobheni emakhanje endaweni sehlathi dam so yikho ngihlale ngithi njalo mangikhuluma umlando amathole ngithi ngiyambonga kakhulu baba usibiya ngoba noma yena wayengathandi ukuthi ngiqale esibayeni seimbuzi kodwa mina ngadecide ngathi mangifika khona nginjena ke mina mangizovula ioffice mangifika endaweni ngifike ngicimeze kuqala I need to picture myself ngisebenza kulo ndawo uma ngingasiboni isithombe ngisebenza khona ngiyahamba bake bangibuza abanye ukuthi hayi ngingenama office ko Bloemfontein kobanibani ngike ngaya lapha ngifike ngicimeze ngithi if ngingaziboni ngisebenza kulo ndawo ngiyahamba ngifuna ukuzibona ngisebenza khona leni bese ngiyaqala so ngathi mangingena office ngicimeza ngabona ukuthi this is the beginning of amathole ngawaqala lapha so ke ngithe ngilapha eoffice uyawasazi kuba seimbuzi esibaya nje unokumsimbane kusesibayeni lapha the whole year ngahlala lapha ngasebenza lapha that was the beginning kwakukhona ukuqala kwamathole kodwa ngangifike ngilivule office mina ngivule amathole ngangu admin kuyimina futhi engimarketa kuyimina engikhipha iphepha kuyimina umphathi kuyimina udriver everything actually ngakala amathole ngenawo ngishe license driver's license hayibo ngafuna ngicela umuntu ngenawo nemoto sure actually ngakale amathole mina ngafika nomqondo kuphela noma ne-idea nje to start amathole angangena imali even ngisho imali yokurentela lo office kaSibiya ngingenalo ngamtshela ukuthi uzobona ngizosebenza sobona even nephepha ipamphlet lokuqala engalikhipha lamathole engalikhiphayo ngangingenayo imali ngihamba ngotshela abelungu ukuthi nansi into engicane ngithayiphela yona ebe iphepha anginayo imali ngicela ninginikeza iphepha ngihambe wathi manje bejone ngibuye ngizona ngikhokhela yikho namanje labelungu sabahlonipha ngayo yonke indlela yami khona indawo ekuthiwa ise photo snap lapha ngase Spa eDandi ngahamba ngayakubona ngafika ngoneza iphepha labhalwe ngesandla ngangibhala ufuna khona ngoba mina ngibhala kabi nesandla ngicela sisugugu umcoyi ngathi ngicela ngibhalela kahle uqhama khona bezokwazi ukungithayiphela babona banginikeza belungu iphepha elphotocopy ngabatshela ukuthi ngizobuya ngizona ukhokhela ngisafuna ngizosebenza kuqala ingakho noma ungathini ngezinye izizwe but angulaleli mina ngoba abantu abakwazi ukuthi kube khona imathole namhlanje wakwazi ukungenzela iphepha ngihambe ngiyosebenza ngaphambi ukuthi ngibe nemali it was abantu abamhlophe so ngihamba ngayosebenza into engangenza ke ngifika ngoba iphepha lalishoda ngangifike ngutshele ngithi nakufunda ngichazela mangibona ukuthi wena uthi awazi ukujoyina ngilithatha iphepha ngoba phela nginale elinye ngifuna umuntu ozofika afunda iphepha bese yajoyina ukuze ngithole imali ngiyokhokha phela emva ngiyakweleta emo angiphinde ngibonga kakhulu abantu base South Africa umphathi South Africa mina ngathenjwa ngingenalutho mina ngifundile ngingenamali nginalutho abantu babebuka mina nje bathembe mina ngangingenalutho futhi ngempela ngangenangisho 1000 ebank but nibiza ngani ngesizulu umbono ivision so abantu nje babelala into engishoyo nangokuthi ngangikwazi ukuyidayisa umbono wami so lapho uyabona ile experience yokudayisa esuka lapha esikoleni sure la ngangidayise apple lami nolithenga ngempela ongeke unje uthi angilidle apple ayimonela mali zolithenga noma uthiwa ulidle khumbula ukuthi sithema siqala into kaMasingcwabane ngo2006 awongafuneki kwakuthiwa usufuna ukubulala abantu but ngakwazi mina ukudayisa I remember siqala ukusenza emsinga kwake kwathiwa asamba sifuneki khona ngoba sesifuna ukuza nento ezokuzoshona abantu base sifuna ukwenza lento I have to ngenze iplan kodwa ngayenza late
ngabona ukuthi ukukhona usenza umsebenzi kodwa abantu basemsebenzi ngabafuna ngenza iplan ngaqasha amatekisi ngabeka amathende nabantu engangibaqashela amathende ngangenayo imali ukuthi ngizonibona late ngizonibona bonke ubhale edolweni hayi mina ngiyakwazi ukubeka isitholo sami usisilami uyazi ukuthi into engisizayo mina ngakwazi ukutshela abantu engangibadinga usisilami balwazi uthi no nginenkinga kodwa ngifuna ukwenza ukuthi ngihamba ngobeka amathende emsinga ngilokhu ngibiza umphakathi ngicela abantu bamatekisi ngibanikeze mangithatha ngikhokhela umphakathi ngafika ngabachazela umphakathi wasemsinga ngathi wengenza ukuthi ngiyanizwa nitha nowafuna amathole anofuna masingapha nothi amathole but khumbulani nansi into ngikhumbule inkulumo engayenza eyashintsha inquno za wonke umuntu ngathi uma nisenishona nizonze njani nithi nanifuna ukudayisa inkomo zenu ngathi ngaphandle kweinkomo esinazo emakhaya ninalo lelinyifa leni ngoba ngimoto esinkomo lahlelo 20,000 kodwa mawukhipha 100 rand ujoin emathole you saving yourself actually from ifa lakho leli likhona efana ngabe uyaligcina ngoba sazi ukuthi imfuyo thina emakhaya ifa lethu so akwazi ukuthi njalo uvumela ukufa kuzothatha ifa lakho ilawo magama engawasho abantu basemsinga namhlanje mangasuthi ayahamba amathole emsinga mhlambe kwanami bengangilanda bengavuka bangozongilanda besusibhedela wena lento yasisisa sikubona ubuyele emsinga nje uwenza umfihlo omkhulu kangaka ilawa aqala khona ekuthana ngaqala enquthu kodwa ezinye indawo ezangenza ukuthi ngiphame ngibela khona indawo okwakunzima ukusebenza kusona indawo enjengomsinga yes uyabona enquthu ngiyakukhumbula nginomnqanqa wokuqala enquthu umuntu icustomer nami la joinile ibhokisi engangcabela ngalo nganginalo ofuna ngihambe ngiyocela supply ukuthi angilethele ngizombona umuntu wezo imoto ongangenayo wafana ngicela umuntu ukuthi angilethele imoto umshini okwehlisa ngenako afana ngokuboleka and everything angenza lapha but ukuthi nje uNkulunkulu angiphisifo isipho sokwenza into ehlanzekile eclean ngakhipha amaphepha abantu balapha bayithanda bonke abantu into enjani into engiyenzayo umncabo oqale ngawutholayo ngawudayisayo owawucash wawu6000 yonke lo mali ngayithatha ngawuthenga into zokusebenza ngoba soze ngibone ukuthi nasi into engiyidingayo so ke engifuna ukusho ukuthi konke uqala kwami nomzimba bami but izinto eziningi ngizifunde khona emsebenzini musa uqala umsebenzi ubuke omunye umuntu zibuke wena yini oyidinga yini ofuna ukuyenza Tasuki branch ya emsinga sekuvuleka lamanye ama branch. Ake ngenze kanjena ke kube ngiqale khona emsinga besihamba imholo yabona sihambe sekhona kodwa kusona ama branch. Bentsha yokuqala yabasenquthu. Ngasuka enquthu ngaya eDandi ngicela omunye ubhuti weDasamatopso ngathi akangibekise nami idesk lana.